Oke. Pagaman. Oke, action. Tahu kira aja sudah. Saya cuma kata. Telepon na sa Jayan. Hindi na ako. Hoy, Sinta. Ayaw pa naman yun. Oo. May sabay niya di po. Anak ko pagaman. Anak pa bog-bog da. So ko pa isab kayo mo. Ayaw pagaman. Ayaw ko bagdula telepon. Pagkawata pa siya. Kamatang gawon. Kapinataw. Kana malis ako kayangin. Atod baka Maria Gawon. Nakasin. Sinta. May tayo na po pagaman mo. Kaya pila. Kung kayo magpilak yan, kung tuma, balikan malino. Ano pagamayin na nakita? Kajukupan ba? Ay, ikaw ini. Pagamaan may nanakta. Yung pagamay yan. Takasin na kita. Kita mo ba yun? Ganyan pa? Di pa ganyan? Di? Oy. Yan, yan. Bisa mo pa biyo ni nakadayat tubura. Di ako maigin. Ano na ako karita mo? Ha? Minsan karita yaw na. Karita tayo. May mga piyapakay. Kung ako kalasan. Ano pa lang kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum to. Kamu satu to ya kulawagan ko. Simpag nga na nung invite nga di Jiri. Ya mahaba biar invite niya. Kan jalan-jalan kemarin jadi dia orang-orang. Dari ini tandas. Gusto pa mbak yung mbak. Bilik ko kung nga sim biliknya biar Biliknya balita numbuluan. So nga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. May tao to. Astagfirullahaladzim. Ikaw na to yan. Yan yung bahay mo. Kalau kayo naglawag-lawag kayo. Ha? Naglawag ako nung nagawa. Aw niya ito daw magsasako. Lampay luwag ka kita dyan. Astagfirullahaladzim. Kuningawin mo to. Kamu satu. Pagkahaylayan mo to. Katuntuman mura. Katuntuman mura. Keuntungan murah, inutang mo. Magyan mo yung si Benny na. Ayaw na ba? Ilalala mo. Intaw biyaon, makmuyag maghaylaya. Sa inutang kalupahan na. Pag-imba na ko yan. Ayaw na bago. Bago ko na sa inyo. Ilang dyan yung bago na ko yan. Ay, tagisab ko yun ang utang ataw yan. Passport ko po. Parihan, pagtamon, may kagunahan. Ako na yung karbing mo. Bengi ka ko na kasi ini bana muna kautang ka ako 500 pilat 5 tahun na may isang diyan ito busin ako telepon busin ako takan ko na ito mangutang ya besok kita mo ininang mo magadik-gadik sadya ko kung ini ubat tuno yan sakit yan yan sakit yan jadi sis Koreana kalau si mabrak-brak ini mana ngutang-ngutang mana kamu yang mengutang-ngutang halku goodbye.
dari SIT Organ Sabara mengucapkan selamat hari raya Mahat Lahir dan Batin. Bye-bye.